Sampai ejini otiring mendik tepsilci bena. Tanrı өнгөрсөн тоолло хоногийн турш Бурханы ард түмний амьдралаар амьдрч хаасан гэдэгт итгэж байна. Бид нар бол зөвхөн энэ дэлхийн ертөнцийн харьяат хүмүүс биш. Бурханы Тэнгэрийн мөнхийн улсын харьяат хүмүүс байгаа. Бидний жинхэнэ мөнхийн нутаг бол Бурханы Тэнгэрийн хаанчлал мөнхийн улс байгаа. 아멘. бид нар Бурханы ивээр нэгүүлсэлээр Есүс Христэд итгэх итгэлээр ариун сүнсний тусламжтайгаар гэм нүгэлээс аврагдаж Бурханы хүүхэд болсон. Бурханы ард түмэн болсон байгаа. Бурханы мөнхийн улсын иргэн болсон байгаа. Матай 5 6 7 дугаар бүлэгт Есүс Христийн хамгийн агуу уулын алтан сургаалыг бичигдсэн байгаа. Есүсийн уулын алтан сургаал бол Бурханы Тэнгэрийн хаанчлалын ард түмэн болсон бид нар яаж амьдрах тухай Есүс Христ сургаасан байгаа. өнгөрсөн эзний өдөр хүртэл Матай 6 дугаар бүлэгийг хамт үзсэн байгаа тийм ээ. Матай 6 дугаар бүлэгт хоёр чухал сэдвийн тухай Есүс сургаасан байна. нэгдүгээр нь Матай 6-гийн 1-ээс 18 хүртэл хоёр нүүр гаргаж болохгүй. Бурханы ард түмэн худалж болохгүй. өглөг өгөхдөө залбирахдаа мачаг барихдаа нууцаар харагч нууц оргож Бурханы өмнө үнэнч шотрог байгаарэ гэж эзэн сургаасан байгаа. хоёр нүүр гаргах гэж юу вэ? Бурханд залбирадаг шиг нүүр гаргадаг боловч чөрөх сэтгэл бол Бурханд хандаж залбирах биш, хүмүүст харуулах. харагдах гадны байдал маань Бурханд ханддаг юм шиг харагдах боловч чөрөх сэтгэл маань хүмүүст хандаж, хүмүүсээр магтуулж, хүндлүүлж, хүмүүст илүү сүнслэг нэгэн гэдгийг магтуулахын тулд үйлчилж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид нар алива нэгэн сайныг үлдэх залбирах үед, мачаг барих үед нууц оршигч бидний чөрөхүү сэтгэлийг хардаг Бурханы өмнө үнэнч шотрог байх ёстой. 아멘. харин та бидний бодит итгэл амьдралд заримдаа хоёр нүүр гаргах алдаа гаргадаг үеч байгаа. Матай 6-гийн 19-с 34-д Бурханы Тэнгэрийн хаанчлал ард түмэн эд баялагт яаж хандах вэ
Edbayalagin togay botol sanaba handlagik 비슷한 байгаа. Нэгдүгээр нь бид нар Edbayalага зөвхөн газарт хураадаг хүмүүс биш. Тэнгэрт ч гэсэн хураадаг байх ёстой. Ягаад бидний мөнхийн харьяа бол тэнгэрт байгаа учраас. Хоёрдугаар нь та нар Edbayaлагийг бурхан шиг шүтэж болохгүй. Edbayalаг хэрэгтэй болгож Edbayaлагт үйлчиж Edbayaлагаас жуурч Edbayaлагийг бурхан шиг хүндэтгэж найдаж тагаж болохгүй гэдгийг эзэн сургаасан байгаа. Edbayaлагийн тухай 3-дугаар Есүсийн сургаал бол та нар санаа зовж болохгүй. Юу идэх вэ? Юу уух вэ? Юу өмсөх вэ? Edbayaлагаар санаа зовох ёсгүй. Яагаад бид нар бол өнчин биш. Бидний Тэнгэрийн эцэг бидний тэжээд бидний гуйдаг бидний хэрэгцээг бүгдийг мэддэг байгаа. Тийм учраас бид нар алива нэгэн санаа зовох зүйл байгаа бол эцэг бурхандаа итгэн найдаж түүнд даатхан залбирч юунд ч бүү санаа зов. Харин залбиралаараа 고일타라 탈락할 때가 애측때 미둘레래. 아멘. тэгвэл энэ дэлхий үгч чадахгүй. Бурханы амар тайван бидний зүрх сэтгэлийг хамгаалах болно гэж амласан байгаа. 아멘. та бидний бодит амьдралд санаа зовох зүйл зөндөө байгаа. заримдаа 요음요마라 돋дэг хүсэхгүй янз бүрийн асуудал гардаг заримдаа айдасч байгаа. заримдаа яагч мэдхгүй үйж байгаа. харин санаа зов은 곳다 санаа зовох бүх асуудлуудыг эцэгтэй мэдүүлээрэй. бид нар бол өнчин биш. тэнгэрийн эцэг 철인같이 에미트 보라. 부티그치 아브라그치 함갈라그치 한가그치 철인같이 에미트 보라. 비트니 에츠크 배가. 어느 때로스 마태 돌로 또가라 볼래기 함트 우측 발르나 마태 돌로 또가라 볼래긴 네기스 타우트 보스틱 부슈 키치 예수스 비튼 산울스 배가 타너 보스틱 슈치 발과에 보스틱 슈움질지 발과에 어르스팅코 버돌 사나가라 보스틱 슈치 샬갑치 도름질지 얄르치 발과에 키치 에젠 비튼 산울스 배가 어느 때로 보스틱 부슈 гэдэг сэдвээр Бурханы үгийг хамт сонсох болно. Эхлээд
마태 다빙 네게 타오르텔 운시 우노 부슈 태기빌 슈크디코에 타나 히르흥 슈운 토운칠릉 슈크드네 어르스팅커 힘지성 힘제세일 타나 힘직득 벌러 누든득 둥제 안자라고 아틀라 이운드치 악두긴게 누딘득 우르트시 가run웨 에스벨 누딘드친 둥즈바이가 아틀 악두데 누디네스친 틸 우르트식 아왓 오여 기치 야치 힐치 찾는웨 호일 누르트 치 에클릿 우린그 누드네스 둥즈 앞차이 tegevel chi achtuginge nutinis urtishik apch hayıkta sayın harak bolno. Amin. Mate tologin negis tavund. Bu şu ejen bitint toşaç şerimciruç 배가. 율은 빛날 positive 이 슈드 슈 개틱은 야물 어떻게 되왜? 보스틴 사임바 목 보스틴 줍바 보록 샬그치 두부닛 임세 임모 임줍 임보로 기치 보스틱 샬그치 두부닛 슈 얍듯 배가 하림 빛나 슈스 나라 도삭비시 슈스니 따라 보스틱 보로타카치 슈움치치 얄르치 보스틱 재밀치 도rum치 뜻배가 슈힌 톨트 슈비시 슈스니 따라 보스틱 얄득 재밀득 보스틱 우킬레레 보로타카타 팀이 팀오처럼 슈 보스틱 샬그치 두구닉 슈움질렉 보로타카 얄랄락 엠볼 어울린 오그누트 배가 빗대로 잘입니다. 슈치 보로타카 트티쿠이 보스틱 갓도르치 보스틴 오문 내일 훈드 오너그치 보스틴 홍차나릭 돌아라 기시기 후이치 백드 팀오처럼 보스틱 슈흔 슈스네르 도삭비시 슈스니 따라 힐 예랴가라 사나세티겔레레 아찔 우울세레 잔다 보스틴 우문 바스 함트 언론이 우문 토닉 얄르치 보로트치 가토르치 보스틴 오람 호가올득 우이치치 베드 티모처스 예수스 비틴 치 보스틱 부슈케스 보스틱 부슈케스 자, 어느들 빛날 야갓 보스딕
şuç bolukku yombe kettik korgung 주일일 sorgamç abak balına. Tegit postik bu şuh tohain sorgar ilk ecini ıttırç urgilçilik balına. 예수 그리스도 postik bu şuh kiç toşasınlara 야gat postik şuç bolukkuy tohay korgung 주일식 일승바가 닉두기는 postik şuh을 의리고 슈 헤릭 발나 비틀 버식 슈볼 비틀지 자발 슈득 발나 지 버식 슈흔 의리고 슈득 발달로 후르기니 겠습니다. 마테톨로깅 내기 서울은 부슈 태기벨 슈득구이 어를 힐볼 지 버식 슈볼 치치 슈득 발나겠어. 돌로깅 허린드 타나 힐킹 슈운 두칠릉 슈욱게네. 헤리베 다 보세 их 슈브를 다 직성 их 슈욱데х 발나오겠습니다. 어르스틴 그 힘지성 힘제세일 타나 힘직득 발나. 타나 보세 힘진 대고 타 직성 힘직득 발나 계속 왔다 그때 막아. 빛나라 보스틱 슈욱 yaptakpol oorstigo shuch herik parna. Timote pit postik shuchui. Pi postik shusne pich shuktik parna. Ketigi pitnar martich palkush. 예sus pitint chi pitigi shu u shu kich 오셨으니라. 히리비 치 버식 슈을 치 직성 슈득 발르나게 되겠지 바토레겠어. 야가 빛나 슈을 슈득 발로호에 개별팀에 어롬 호링 내기스 나이문 직성 팀에서 슈득 공부래 단 샬칵 빼고이 어찌는 보스틱 슈득에 다 의리고 얄라득 어찌는 슈득 타몽 에디릭 울티득 슈데 티모티 미시오 보스틱 슈득 갱보로 알다 도특들 다 울티득구요 울티득 시대 티모요 보스틱 슈득일 다 의리고 얄락 슈득 타몽 에디릭 울티득 슈데 보스틱 슈득 기르네 아틸 강주일릭 울티득 타나 버항나사 슈득 얼나 어롬 허링 거룩 임주일식 울티득 고무식 슈득 아틀라 어르 문을 대티게릭 울티득 고네 다 버항니 슈티스 몰트는 게치 버터치 바이노 팀이 모찌라스 보스틱 슈블 의리고 슈 아찔 힉 바르나 야가드 개별 빛날 직성 아찔 강 주일식 울티득 오치라스 빛날 보스틱 슈 야머치 에르크 미틸 보스틱 슈 오치를 샤트강 빛인
bạc bè na cái sông ở ta cái tệ Việt Nam positive huge bảo quê 야가 기빌 positive 슈득 줄식 으로 뭉 올뜨득 오치라스 티모체스 마테 돌로긴 네게스 호른 단어 positive huge 바이노 치티빌 슈득 벌노 오치는 지 positive 슈득 줄식 치치 올뜨자시대 지 positive 힘지치 두근이치 바이노 지 직성 힘직득 번노 지 직성 아딜강 겜누글 울티치 아딜강 알타 도탁달 때 슈데 데모차스 빛날 버식 슈헤스 아이흐르테 빛날 벌 버스디 슈 야마르치 에르크메텔 백괴 버식 슈 오치를 살 때가 백괴 백괴 다 버식 슈치 힘지치 샬그치 두구니빌 다 의로 슉디치 힘직득치 샬골치 후무스 단입 두구니 벌너 게티게 비트기 말타래 예수스 비틴 치 버식 슈치 벌러고에 야갓 치 버식 슈울 치치 슉딕 벌너 Ich schubel, 지직성 ich 슉딕 벌너 디모철 버식 슉꾸이 박은 으로 슉딕꾸이 박 벌너 비트는 야갓 버식 슈치 벌꾸이 배 넥두일은 빛날 직성 아딜강 줄식 울티득 오치라스 버식 슈 에르크미티치 바꾸이 버식 슈스네레 슈딕 벌너 버식 힘지스네레 빛날 직성 힘직득 벌너 빛날 버식 슈즈 벌꾸이 오치는 요엘 고루 두길 이시를 누든득 둥제 안자르트꾸이 아틀라 지 악도싱에 누딘득 우르트식 하룬웨 자, 인 둥저바 우르트스티면 둥저게벨 게릭 바르치 보소 톰 골 바가주대 팀이 둥지 우르트스케벨 마시치 치콘 사인 하르트고 시대 인도바 누든데 비트니 누드 팀에 사인바모 줍바 보로 슈 차트바꾸이 해봤고 누든데 둥지 바가볼 야치 보스틱 슈지 차트고에 둘둘이 실내 직성 누든데 친 이글이 둥지 아와 하이슨이 달아 보스틱 하르크 볼너 슈크 볼너 누든데 누드 기추에 비티치 비티 마함 빈 누드 바스 누드 기티는 어르스팅코 보톨 사나 우찔 사나 으르 줍기치 보뚜치 두구니 쿵볼공 배가 한들락 호일 두름 쿵볼공 배가 빛나 자림다 슈지 얄랄 뜻 오치뉴에
mini bottle. Değil Yamanın hoylar bir. Nadat sayın baga bol. Tom altta gemde uydukça bitler çiçik uçtuk. Harin mini torkuy huruk hund çiçikın altta gem boru bakç maş tom geç uçtuk baga. Tim hoca bitler batık sayın바 목 두구닉 비트니 우쭐 사나 비트니 한들락 주피시 말지 말라 홍벌공 뒤에 호빈 벗돌 사나 기치 발다 야치 들으치 어성 야무르 볼롭 소를 때 바이가 엠들 눅칠 바이다 야무르 바이가 가가라 살뜨그치 홍벌공 알리바 내그녀믹 두구닉 우쭐 사나 힘직 더더이에 힘줄기지 오롬 아론 두루두기를 보려고 집을 때면 오롬 초골랑 비비네 아이메 슈득기스 벌롯 초올강 이 히를 말강 바이사 팀에 넥네그네 부슈기스 같이 오롬 아론 자 야마르 주일레스 슈득 바이스 허리 우집을 부흐요믹 이뜨지 벌런 기치 이뜨기도 호무스 바야가 하린 자리 모무스만 부흐줄 이특지 벌고이 마히 이뜨지 벌고이 인 어럼 두루두기를 벌레만 되면 마히 이뜨지 벌고 웃고이 겠음 팀 아소들 바야가 앙크니 초월가는 우이팀에 어럼 초골랑치 코린트 초골랑치 막 이뜨 에식 탈날 이그 말간 가르사 야그드 gibi tohay muhin çaktir sartık mahın ikinkın mah kargasın dara mahını değişik himel şutin ırgısını dara çaktir çartık oçinas çaktir çartık mahın 자림은 himel şutin ırgısın değişik ırgısın mah oçir 이티치 벌고 이게 주지 디모처럼 어려움 저골랑 직성 막 이티치 벌룬 기치 우치드 쿵바이가 막 이티치 벌꾸이 저풍 당 노고 오르가말 이득 후무스 바이스 팀은 이득 후무스는 이득구이 후무식 슈지 다라 바섬지지 이득구인 이득 후무식 슈지 바이가 바스 바섬지지 바이가 인데 뭐예 잘갈 떡 바이가 팀이 할인 벌항 일치 바울라라 남졸치 이때 성치 볼론 이때 꾸치 백벌너 팀에 비틀 이때 성치 이때 꾸치 허리스팅 그들로 엠들 자가 슈데 기치 소르치 바이사 막 이때 구무스만 히멜스니 우르구도 우르그성 막치 이때 볼로시데 오치는 비틀 이뜨길 아브락드성 비시에 비틀 허리스도도 에르크 철로 되기지 버뜨지 바이사 하린 이브리 가랄 때 이티지모 이브링 홀요식 데이트도 후무스만 유로서 벌고 있어. 나는 보더래 다니엘 넥두길 불랭만 때문에 호칭계는 철럭지 앞서 다니엘 볼롱 고르봉 나이지만 때문에 바빌론 나니 느부갓네살 하니 욱지바이가 막 다르스 히스기스 이때 있고 그리 이때 빛 버쩔는 기지 버티슨 바이선 때문에 이뚝 있음 우쭐 바이가 이뚝 야스코이기 우쭐 바이가 티모지 어르스팅 우쭐 사난 바렉듯이 보식 슈지 바섬지지 보식 버로트같이 바이가
Timotheus, Jesus ta postik shuch palakoy. Chini nude chuppishe. Chini nude chuppa chuptbos. Saimba mo 야각 잣바라꾸이. chini obite chini nude chuppishochas. Si postik shuch 잣바라꾸이. Kich ejen 산울지 배가. 할때 오무세. 타니 postik shuch 힘지치, 두니치, 샤그치, 얄르치 바이건 주피시 발치 벌레쇼. 타니 호빙 버돌 사나, 호빙 우쭐, 바스 호빙 하릴 차나사 벌롯. 빛날 잔다 사이닉 목이지. 잔다 목 가액구 있겠지 우ጭ득 배가. 빛날 벌 보스틴 슈 야머치 볼룸치꾸이 차트바르꾸이 개택이 얼고 이렇게 막아. 아멘. 예수스 치 보스틱 슈치 볼거에 넥두기는 치 보스틱 슈를 치 어로 슈띠치 볼너. 치 보스틱 슈운 기별 치 어리고 슈 헤릭 볼자가 슈. 티모치 보스틱 슈치 볼거에 슈불 슈된 힘집을 힘찍던 애겠어. 홀또걸 친이 누드, 친이 우쭐사나, 친이 버떨, 보스틱 슈치 보이 친이 버떨사나 힘직 아락 주피시발가 친이 누든데 뚱지발고 지지 보스틱 슈크 야마르치 볼룸치고 있쇼. 보스틱 슈치발가 친이 버떨사나 주피슈. 포르투갈은 빛날 보스틱 슈 볼룸치꾸이 슈 여스꾸이 어찌는 이후에 타부토가 이슬바이가 호이르 누르트치 이길릿 어리인 거 누드네서 동제 앞 하이 기스마요. 예수스 보스틱 슈치바이가 후무스 한드치 호이르 누르트치 호이르 누링 토하이 비트 마테 저러가 떨어 불려겠어요. 들봉 없다고 승시대 팀에 예수스 보스틱 슈치 바이간 호이르 누르 가라가그치 기치 우치성 바이가 야물 어떻게 되면 지 보스틱 슈치 바이간 지 보스틱 슈힌 톨트 비시 의리고 죽트 내건 게띠기 하루올 자가 호이르 누르 비시오 같으니 탈라 사람을 때문에 보스틱 슈치 바이가 보스틱 얄를치 바이가 할인 하락 특구이 들어오고 세팅을 들어 비 참아서 사인쇼 비침 참식 모훈 비시쇼 참아의 가라가성 알다 비 가라가 듣고 있쇼 비 참아서 일루 사인 홍쇼 비 참아서 일루 줍트 홍쇼 치의 개성 세팅을 바이가 돼. 지금 보스틱 얄랄스나라 우리구 줍트 보스틱 보로트 가스나라 보스틴 데이리 가라 발담나 발담자 이런 계획을 떴더니 보스틱 슈지 때문에 해를 뛰지 말아가 떴고 지임임 알다 김보로 뛰지 아니 비볼팀 김보로 가라 듣고 있으면 참아서 가했고 참아서 사인쇼 때문에 우리가 데이들 보스틱 도시 타비킨도 보스틱 슈음지 우리가 주부트고 킨도 있다 잔다 보스틱
шүүдэг байгаа. Тийм учраас бид нар бусдыг шүүх зорилго маань зөвд болсон. Хууль нүүр байхгүй. Тийм учраас бидний бусдыг шүүж, ярлаж, шүмжилж дурамжилснээр би чамаас илүү сайн. Сая бид нар үздэн тийм ээ. Ором 14-р бүлэгт тийм ээ. Махыг иддэг ба иддэггүй хүмүүс хууль нүүр гаргах байсан байхгүй юу? Мах иддэг хүмүүс маань би танаас илүү зөвд итгэр шүү. Суул итгэр гэх хүмүүсээ яг л мах идэхгүй юм бэ гэж басамжилж байсан. Бас мах иддэггүй хүмүүс нь тэр гэм бозорсон мах иддэг тэр Бурханы итгэлтэй бос гэж үчихэд иддэг хүмүүс маань иддэггүй хүнээс дээр гэж бодож байсан. Иддэггүй хүмүүс маань иддэг хүмүүсээс өөрийгөө илүү ариун чивэр гэж бодож байсан байхгүй. Тийм учраас үүгээр бид нар босыг шүүх зорилго гэж вэ. Өөрийгөө дээдвч, өөрийгөө илүү сайн гэж үчээд, өөрөөсөө хүндэт гэж, өөрөөсөө илүү итгээтэй, сүнслэг, сайн хүн гэдгийг илэрхийлэхийн тулд бид нар бусдыг шүүх үед зөндөө байдаг байгаа. Өнөөдөр эзэн Есүс бидэнд сургаж байгаа. Та нар бусдыг битгий шүү. Бүү шүү. Яагаад бид нар бусдыг шүүх ёсгүй юм бэ? Яагаад бид нар бусдыг шүүх эрх мэдэл, бусдыг шүүх ямар ч боломжгүй, чадваргүй юм бэ гэдгийг Есүс 3 зүйлээр сургасан байгаа. Яагаад бид нар бусдыг шүүж болохгүй юм бэ? Нэгдүгээр нь бид нар бусдыг шүүбэл бич шүүгдэх болно. Яагаад гэвэл бид адилхан гэм нүгэлийг үлдэж адилхан алдаа дутагдaltaй байгаа учраас бусдыг шүүх нь өөрийгөө шүүх хэрэг байх болно. Бид нар бусдыг шүүснээр шүүгдэж, бусдыг химжснээр химжигдэх болно. Тийм учраас бусдыг шүүж болохгүй. Хоёрдугаар нь чиний нүд зөв биш ээ. Чиний нүд, чиний үжил санаа, чиний бодол санаа бусдыг шүүх чадваргүй байгаа гэдгийг эзэн сануулсан байгаа. Чи бусдыг шүүх гэвэл ихэнх өөрсдийн нүдэн дээр байгаа дүнжиг авч хайраа. Чи өөрөөс байгаа бодол санаагаа засаж чамд бусдыг шүүх мэдлэг чадвар байхгүй байна гэдгийг чи ойлгоорой гэж эзэн сануулж байгаа. Гуравдугаар нь бусдыг шүүх нь хууль нүүр гаргах Есүсийн хамгийн дургүй чих нөхцөл байдал байгааг та нар мартаж болохгүй. Есүс Христ ямар хүмүүсийг хамгийн их шүмжилсэн бэ? Хууль нүүр гаргадаг фарисеучуд болон хуулийн багш нарыг хамгийн ширүүн хатуу чагнаж чимэлж шүмжиж байсан. Харагдах гадны байдал ба
үл харагдах тэдний зүрх сэтгэл шал өөр байсан. Тийм ээ. Тийм учраас бид нар босыг шүүх ёсгүй учир нь юу вэ? Бид босыг шүүснээр өөрөөсдийнхөө эрх ашиг хамгаалах юм уу? Босыг шүүснээр өөрийгөө дээдлэх гэж байгаа юм уу? Босыг шүүснээр бардамнах гэж байгаа юм уу? Босыг шүүснээр өөрийгөө босоо илүү сайн, илүү дээр гэдгийг харуулах хоёр нүрэ байгаа учраас босыг шүүдэг байгаа. Тийм учраас Есүс босыг битгий шүү гэж тушаасан байгаа. Хайртай хүмүүсээ бид нар бол босыг шүүх ямар ч боломжгүй хүмүүс шүү. Бид нар босыг шүүх эрх мэдэж байхгүй. Босын сайн ба муу, босын зөв ба зөв босыг шүүх ямар ч чадваргүй хүмүүс. Зөвхөн Бурхан үүнийч шударгаар шүүх чорын ганц шүүгч гэдгийг бид нар мэдэх ёстой байгаа. Өнөөдөр Есүсийн үг сургаалыг сонсон. Босыг шүүдэг хүмүүс биш, шүүхэ болж Есүсийн сургаалыг бод амьдралдаа хэрэгжүүлдэг ерөөтэй хүмүүс болж байгаа. Ирэх эзний өдөрт тийм ээ. Босыг шүүхтэй холбоотой номлол тахад сонсох болно. Тэгээ бид нар босыг шүүхээс аргагүй үед бид нар яаж босыг шүүх биш, босыг урамшуулах тухай ирэх эзний өдөр үгийг сонсох болно. Эзэн Есүс Христийн үгийг бодит амьдралдаа хэрэгжүүлдэг ерөөтэй хүмүүс болох болтугай.